Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Sorkar atum PGR along lialong arun repen ki dua tumaphan tharle litik ke kachisong ing ton te la pen nang chisong bom ji pen pinian ta nang chisong bom. PGR along lialong arun repen ki dua tumaphan tharle vek nang jipu ajak ding plui pen song dhorom jipu pe pin nang chisong lo. Ihudisia porahut karbiang longang kangpi PGR puthak nang kachisong amia de ki the open ajok sai jok je sorkar atum kachisong atuma phan apong chingki jethan lo lapen ki tharle chi phan apong lamchak pi lo bonda kachingki ki jethan long lamchak ki pia teng pen ke tharle le der jok puthot ti furong sopi ka sadon ria thengno long ni nia pharman pini jang hong ni phai trokar ni nang chisong thulo Bangso ka chisong nuk pietum pen ke pachinia tengke ke isi pen ke tharle japhan batai ke ong lamchak pilo la pen kroilo ing hong lo monta pinian ta tharle le det lo la sinoni phong ke kaching ki ka chethan pen ke kroi krelo ke kroi ji ke tharle la anvet lo pusi ka chisong atum pen ningje pon la bangso chatai pen bang ka sorkar aphan klar dak abirta klar dak alam theka pachini kang tung de la hello non penan para bangke kacesong bang po bang pietum na bangke kar biang autonomous council punon asama government punon top matang de kaching wai pana bangke le tungge ning hangilo matang de kaching wai chora pana bangke le tumai hin dan bangke ning hangilo non ni tum ning ke hang bangke la hello cha ono na tum semi datang piklo ni tum han kromi me lam ban han piklo dan nona bang kenang litum la PGR lo la pen PGR lo nang tum kaparu dam hem kaparu la pen aron re pen gitu tuman kat harli hala so ang tega bang te klang mo hala klang klet tiga bang ke ni tuman hin pen ke cingki nang po bang ke ni tuman hin pen ta ang tega bang ke na cepat klang ting tet nang ni tum hada ke klaim ke ta nang ceng lo bulutang te la so pi tum ka cingki wai ye pan bang keng kam tu jor ke la so phang bang ke ka cingki wai pan lo ka bang ke nang ang ngi hai klar ta kalam Jong si PGR along lialong aron repen ki dua tuma phan tharle litik ke nang chisong bompu lapen kachisong ke ington teluputa kachisong atun pen ningje pon 2 me Assam Chief Minister sami tripartite to patai ini nang angan no lapen ta kal belong Thomas Council CM sami review meeting apong nai padu sami lahai atop lahai tripartite to sabang ke top pillar la chopai la Lasi la so join ni si pinion ni tum dak ininia farman sit in demonstration kachisong mai padunang kok lasi nilitum kal biang long arab kachisong mati kal biatum isiang tong ka chigi ke kal biang Thomas Council CM PM MP MLA kal biatum ingni det boleh kachisong ning kisu kali nilitum kal biaro tum kachisong bang ke longle phelang akisung lapen ang tan pen ke bang akiche ke biatum pham ladak kal biang long pen dung non ladak department long le long ke do akiche to mandang eviction serak noi puti kachisong lasi pini nilitum kachisong alam the jong si RD nang en epom lang ke bang dilang arni sa me kal biaro tum akisung alam chini ne pom lang pon kachisong bang ke air set room set la puton si ke kam tior pon bompo lasi kal biang Thomas Council tum sa me prapjin pen non utol polpil pen PGR long itu lang pen departmental long le adang tipik lang eviction serak noi lalu News report KATV News Kiram tang jahong ni phai ki thomarni lakhai phok ke prasur ke Barhampur LAC MLA G2 Goswami West Karbiang long vot hadang so lang pie to long an nang kahumria hut vot hadang so Karbi lang pi aroi parai an ke Nagaon district pukaning je puthak Karbiang long preexam hamphang asong atum MLA G2 Goswami kaning je alam ke chkroi dun thekte lapen aning hang aling si kaning je pupen preexam hamphang asong atum so dapen pin rempon Lason sidhan sari pechal se rotum tami phirangkia mai long pending kang samse la pen sodak pen kapin rempon MLA G2 Goswami ke wang ke tu je tu rat pen paje bhong ye phan so situation ke phang no je phan sia langli ki wang la dak ke nanat pu pache bhong yi ron kang thur je phan sia langli
ladak na claim la sini tumbang ke kondep lo lang li fan monon phi la sona statement bang ke lang li pipede nangi la pengke la son unofficial akam bang lang li claim pe dan nangi tusi sodak pen pachini lo MLA G2 Goswami le puson madu aphan parji je pin pen ke banki rara phan nang ke pachar boji aphan chot athila da ke 6 schedule ahawar council do MLA do district administration do la sila puson lang ni ke bang pen aning hang aling kaning je ke pin rem do la pen mo aphi la puson lam the kaning je pon pide je aphan si pherankia mailong pen APHLC Dhansari CC Maipu Mohan Singh Tokbi ning je pon ang parta HAD Minister Kaprega Khayaphan ki pidera jok Women Wing Sesi Basaping tipi ningkang sam selam thechi paklang lapen prabjin pen karbyang long pen bangpho MLA tumang bong si HAD Minister Pivek Nangji pusi ke hang pusi pherangkia mai long pen ningji pon non kopi posi ladak nilitum pherangkia thang non saklang nang kok ma polotang te la loje nilitum karbyang long sita me MLA bang pho do ke haidun sita me kopi posi alangli Dr. Himonto Bisa Sharma bang nilitum karbyang long MLA bang pho do kok api posi ta me bang kichi sophan kopi posi pirong lo ma lasi arju kang tung tapen pachini kang larang diphan arju kang tung nilitum bang ke emethang karbia khai MLA bang pho ke hai atum sita me ke hai ongdung pen si ke hai tangte kopi posi dolor pile ba khai phan pirong lo ma la bang chok chi ake hai Himonto Bisa Sharma phanalang riphan nili dan angtung News Report KATV News West Karbiang long along puthot aduya hoyalong long lelam ki nang klang thu danglilo non hejong BJP song pen MLA yang hoi ke haidun MLA G2 Goswami pen vothat lang sodolong anang ko homri wangsi long lelam ki akimi paklang pon thu danglilo West Karbiang long or long Jesimet pen aduya hoi along long lelam ki ke lam kimi kalilo non puthot MLA G2 Goswami sitami ilitum IMLA bang pho phan thang na birta pipon pesi vothat lang sodolong anang ko humri wangsi long lelam akimi paklang pon thu tanglilo tangte donatum ilitum chedon dun thekjima MLA G2 Goswami kaningje ponalam vothat lang solong ke do lang pie dolong lapu parai ke nagaung district along le pusi ningje tikang tanglilo MLA G2 Goswami aning ke hang aling kaning je ke nilitum chedon dun un e lapen mentu neta chekroi dun thekte jong si patoi ti pen West Karbiang long along le nang ki thibor EG pu polote MLA G2 Goswami ame phi ke kai chot kali Thithi reng nang chisong jipura KSA Hamran Regional Committee atum pen pi dong kamukam rong supia long ka chisong ponahut MLA G2 Goswami aphan ka pin rem pen ame phi ke kai ponahut ningkang samsialam ning jipon Karbiang long non monsam ke dokor la pena ba ke non het chong lang je interstate Meghalaya la pena sam same monsam ke wani aphan board the government of Assam la pen Meghalaya tu monsam aphan ka chingki la puson monsam ke do aphan Assam government la pen Meghalaya government la pen Karbiang long tu mas council tu kabor ia hut G2 Goswami po bang god mat ne pen non het chong ke hai du ne mele ba Karbiang long nang nu chok si Karbiang long suluk sada ka tomon ke Punjab ji atomon ke alang ba ke wan lo ti pot ma pulo lang de ke kamta ni Karbiang ko alo le bai tum chini da lapen Assam long ke do katok kawe ke de gini unda me chini je Karbiang long lapen nogong adu ya hoi ke kona ma atela ke well demarcated ke do tang lapen ke ala pulo nogong lo tame tribal belt and block pula ke constitution be ne tum nang pitang do so kusan kar bukang pen pini da hoi thalang so lo ili tum dora pet Karbiang long kai tin dum same pili partition ason si dolo lason jom si inura MLA si nang klem long pulo da pe pada Karbiang long pe ni tum ki do do yi ke la lama mati awe hey it statement Meghalaya statement ano de so pada komon same ni tum arja bukka si ni kita so la so G2 Goswami pani tum phere dor de bon kami ni ke kam ni ke tum bang lang lo non Dr. Himonto Bisa Sharma kai ke tame ek livet ke doji aphan monsam ke doji phan kabor ye por ekdom Karbiang lo tumas council pen same ile to bada monsam ke doji phan kai ke kabor ye por alang la suluk soda to mona ke jap laben confusion ai create kang ke tum soda pen pinrem lo
tang di donatum ilitum ka chutoy dun IMLA bang phodo la bang pho ilitum IMLA yang bong pen MLA yang parta KACCM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Speaker Dr. Habe Teron MLA Surjo Rongphar MLA Nisote Rangpi MLA Lunsing Teron atum pen la inut IMLA G2 Goswami aphan kopi ko sona sai sikedeng ponjima laki moa porsi ilitum chinipo bontamin ilitum case e asong pen ke labang solong le Nagaon district kachirai ji puke mang anta hemanmi dead sea kemi pusi MLA G2 Goswami ap mi phi ki kai hud case e Hamran Regional Committee me phu prasantoing ti pen pherangki atuma phan nang pachini do tang donatum non ilitum MLA G2 Goswami aphan kapin remalam the ang ton pen arjupon sina কাম কৰিব আপুনি যেনে ধৰণে ইয়াত ভায়োলেন্স ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িব সেই সময়ৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আগবাঢ়িম আপোনাক প্ৰতিবাদ কৰিম আপুনি জানে যে কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমান ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে গোটেই ইয়াত MLA আপোনাৰে কলিগছ হয় ইয়াত ডক্টৰ হাবে বৰ্তমান আমাৰ মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ হৈ আছে আমাৰ এছেম্বলিত আপোনাৰ যদি কিবা এটা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি ছেছনত যাওক আমাৰ MLA সকলৰ কথা পাতক আপোনাৰ নিজৰে কলিগছ হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা বিজেপি সকলে যিসকলে আমি আশা কৰি MLA তেওঁলোকক বিজয় প্ৰাপ্ত কৰিছো আপুনি তেওঁলোকক অপমান কৰা হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুৰিৰাম ৰঙা তথা MLA তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি কিনি চিফ মিনিষ্টাৰক লগ লাগি ইয়াত শান্তি থাকিবৰ কাৰণে যিহেতু ইমান কষ্ট কৰা আপুনি এইটো ভায়োলেন্স কৰা ইয়াত আপুনি প্ৰতিবাদ কৰা যেন আমি দেখা পাইছোঁ হৈছে এইটো প্ৰপাৰ অথৰাইজৰ পৰা বৰ্তমান তাত হৈ আছে ইয়াত যিটো গোস্বামীয়ে কথা উঠাই আছে এইটো কোনো পৰ্যায়ে এইটো সক্ষম নহয় আৰু এইটো সক্ষম হ'বই নোৱাৰে Borthol Sopen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta ke lan sikang tonlo dumi thakmi kardom